Hiche Impact TV Kuki channel hichune avela agenda Manipur Kuki edition discussion are gift and refreshment sponsor Kohi industry vezosi SEIMINLAL KIPGEN kema in the bon chawin limna ka hinay kinin nahi chule amasa penin 2022 kumthaung hunto kilhanin core committee chule producer pa thalangin Impact TV Kuki channel mangcha in the bon chawin kumtha chibai zong ka hinbo ovin nahi chule tunia ki holim na di athupi choi hile is restriction order practical tichu Omicron alert hi tu ta hin ai ho vanoi pumpia ti tauti ana zong ta in athi zong pan hi ta in ai ho Manipur awang tu san gen case hi lai zong le restriction hi pan hi ta in achi sa ningkum de 29 il ha in curfew ti state sarkar in zong night curfew ahin phong do ta in zan pum ko apana jingka pungli san gen night curfew zong akipan ta in chule Delhi azong yellow signal ki pi hita in chule metropolitan cities adang dang hwa zong night curfew ki pana hita in chule night curfew restriction wangin ai ho a new year celebration chule adang dang ho zong hi agomin chiaga he thai kha chu restriction night curfew zong le daytime ma bolodinga government in sarkarin angai sa ho chu concert ki ti chule public feast a hilo le celebration new year celebration a hilo le picnic a hilo le mi pi ki pun khoma thilbol ho hi zong a khawin a hi thaisana mask manding chule social distancing reading chule hand sanitizer manding agana ganga zong vaccine ki kap di ti hi in a hi wangin New Year hung hun togil honin event na hi ala tam zon wang izui povin ibol ngai evolving hisu alang khanin ga koi lew han 2022 general election zong hi nai cha hi ta in government in sarkarin restriction is that asima night curfew koi wangin ama ho in public election adinga public meeting hi lo campaign bol na hi ama ho rule and regulation same ai ho sarkarin azui momong hinam ti hi question khat hi ta in chule ahung hungding that for zini khole ai ho Manipura dinga prime minister jaum cha Narendra Modi zong hi mani visit na hungdinga hi in ama hungdinga zong hi isan gai ham khana public in a hi lo le sarkarin hichi restriction ho hi as ti momong ding hina sarkarin enforce abor zong momong ding hina practical ta izui momong nam ti hi a question len ta khare hita in ai ho aneu newa ki khop na public ngin ki in iti holim na dinga hin guest room online na ahung zawin ama sapenin ama ho chu ta lang na hin na ing kating ama sapenin zawam cha hu HANGKHANPAU TAITHUL ZDU Janata Dal United Manipur President Amazon lim na hin na win chule pu SEIKHOLEN LUPHO advocate Amazon lim na hin na kinovin chule golhang JANGHAOLUN HAOKIP youth activist Amazon lim na hin na kinovin na hi aile ama sapenin zawam cha pu HANGKHANPAU TAITHUL ZDU President Command Sing Kating Ahilapu Hichi restriction hi hitain restriction wangin in zoa kahin say bangin restriction is this restriction only for public na public la dis se ham government in election campaign abol hai vet le mi asang aki khomin ahilla SOP ki zuipon man people hichi hi question khade hichi sum sang hin amma sapena na lunggel na hin sai thai de ti paume iti tabang emi ten discussion online na hitai nan bol hi Impact TV emi channel vai po ho pachat na kain pin chule tuni discussion hi state government zonga hi in central government zonga hi in government and restriction in regard to wanton surging of COVID ahilole Omicron ti to kilona ti dan chu hi in ti thui ahoi he jenge ka ti na chu hele kumni tabang hong hi tan mi pi ho lainat nahi sangai tai ichi restriction ki bol hi ong to che pe ahin
hin la ông lose gì hi akivet na hi le 2021 2020 la do nga chu ki cha hin mi au si hi covid akitila phata cha jong ki khat ki bol he ai wa nga chu BJP te hin party office cha jong kayu su che to chiu ke ma ta in mina ka mu khat chwe le nambo la hi police ona panga he ai le ke chu lam kalanga ka chin ai le permission ka choi he aina kham win ka permission jo check win ai le kanunga hi BJP Bisenpur committee ho chui di dan cho hong win tira mong cho kham wa ai le e khoi BJP gi PPM atiu chu ka za le oh chat piro what is this government and police ho chu agi chawa hita ki kham jong le BJP ho akiti phonai le freedom na pi de hitya athim hiluham ai lo le agama gama BJP ka hiti ho chun police ho chu ale gi chawa hita ta nei kham wa nei kana to nei kha i khalwai le transfer kan bol sa de he adu ada ti ho hi om ji a hiti ho tabang chu hong om ji ngai tai 2020 a ke panai then ki khin to ai an khara akive kain bet ai le 2021 dong chun ke loi jo si meeting ya kai ki kha ve JDU te hoi election nong nai to ton ke on program ne no kan go no le BJP ten hoi lai ta chun gon wa permission ka pe da wa ai lo le hoi lai ta chu pitini khuwa ma tiong le tu le ta record kan le record ka so thi de ke hoi party dam BJP hi lo ha jang ni tabang chun ke to bang to de mang ka pon ei ki kha mo hi na tong ding ai office ei ki kha sa oi ai wanga ibe nai le iloi gol BJP ke hi BJP ya kum thon ta bang kana ma 2016 chan chu state vice president chan ye kana tu ya ki het pi tam ta mai ke ang ka thang tom thima le loi le gol ka het sun kam ma chu to na ba bai mo no pi eta chu na pod do the na bai mo ka ti le problem hom he ke chu problem hom he now you problem na am diam NDNA lo ma ga tin ba problem hom lo ti cha chu prove ta la ti ka het na khare ya chu government hi BJP government hi 2017 form ki bol kunwa anti defection 10 schedule jum kichalo hela constitution in apal lo til tamta gut chat thoa thanei ja mi thiten thoa MLA sagi yong agu wa he chu government ti hin government thane na nei lai tiang le thil ke bol ho chu chei dan to ki tu lo he ta chu protection pe ding hi the government is to protect and enforce the law and the constitution to follow preserve the constitution but knowingly this government is trying to undermine with their might and money power even the judiciary also it's not good ayachu MLA sagi 2017 in congress ko ala pai wen acho kibol thei sa ta hi assembly opposition side to sa ji wa bill kharang am tian mo khut mina khut tung ding jenga that they entertain they feel they enjoy amon kibol ka bol thei da no ve win ti da nai ki thangat na hi India constitution mele pawa hongo in ba ki chep na mokriya bol ngam cha chu BJP government adang hitan tin government which is state government abang hin seljo lo golin vet daman le vet no man hilowin in a bol we ti wangi ke ho wangin JDU te wangin BJP hi til izat sei jongule thudi achepi po we thudi mong achepi po we dan ki ti hi angai kho po we thai nei po wai le betangowa betau ti media langa lo le koi tawangat Facebook hamai lo le newsman ho tawang pyam ho oh NSA ki pan yo i het so khulana ai chuele very much pikiti ser arrogant ki ti lo thei lo pi la
I don't blame to any particular ministers, including the team. I don't blame them, but this is the government. Who are the government? Who is the government? Katino me ya chu tu chunga pu modi yong hi jinga hong ding ki sabe a 2004 tina lang jinga choba BJP ka hi la ya atu se yo chu a ja chalo ram all season road jiribam line eta all season road hilo sim mai ve khat le ya sim vai le ve zat chim ham le ya chim chu overload hi atu le pra overload chi gam mang la le chu chim thei ta ba chula overload ja a jat tai le police ki samham anga ding ki samham a chim ji khuwa mon contact go muna government Manipur government chun sumu ne ding atu a chim dinga semwa a chim dinga de je wa chu blei chu anga dinga koilo ham til ki ti chu I bol do high school lian lang I pi jong high school I pi ham secondary pi ham a building I pi ham this government dinga boy lo hi a kho pen chu a ki bol school wa chu chapanga kai ngai office teacher oya am ngai phata lekha ki hil ngai lei she mai le asu se the am ding ai le ka sem jo te so chu ngai nai lo hi lunggel nei ngai hi ya chu amo loi na to da ni ga sei ding ti leven tam jeng hi ai chu hasit jo ma MEP ari nga bang se rum tai ka ti no me ke wang adi ta hin na ahila chu chu ikhat langa politics ahilo le ho dan langa achi zak ki tan chu ni hi we are talking about hi chi restriction to hin na aile inzo pu hangkhan pau TAITHUL in hin sai banga chu hi chi pasong ka nei win ka chi wa police on I check ting ho le BJP ne hi ale okay chat pa yai na chi thai a hi BJP ne lo ale you have to stay back you have to take the fine ti wa tabang zong hi umi atin chi hi thil hoi lo ta khat a hi BJP te chu Omicron na thai lo ham COVID-19 ve thai lo ham ti khat equation a hung ta in na ama ho chu why de ama ho chu I chan gam khana hi chi Omicron or I don't know whatsoever hi cha kun na ki ven na immunity ne yo tam ti question kha zong ta ale hi chi bol pi jam why BJP ale checking zong le ki sol public meeting hi zong le ma ki sai lo adang public hi lo le a party dang hi tabang a bol ting le restriction hi inza pu hangkhan pau in sai banga chu hi chi tam hi pi jam ham and then why hi chi chung za pu SEIKHOLEN LUPHO advocate in sometime sai Amasan Kuki channel Impact TV discussion ano bading jo sile discussion ang pong ho jo se na bon savin kum tha chibe ka bole BJP rule state BJP style of government governance hi hoita iba na hi ale stone it governance again ipiam tiale India is claiming largest democracy in the world. So BJP is claiming largest party in the world. Chiho chun center ayong rule bola, state ayong rule bola here. Ahin avai homdan ho hi ibat na hi ale ipiha lungdon dang ngawmin kam khang to kiti chu ipiti ki herham ti ale dan ipiti amanam amite in welfare ipiti enjoy a bolam so the amite isangea khanto na lam hian lang economy hian lang social equality tranquility ipiti peace and tranquility ipiti ki maintain am ti hi ipiham kive hin ahin UN thu say phalle prime minister pawin one will say thu sayin ipiham ki phausa ten thu sayin chi hi hoi tai gel to ten chun za cha au ma umahin izinam tele BJP hi a party akadem na hipon the way of the style of governance hi even na hi ale very barbaric and very ugly hin izinam ti ale dan jang umlo dan a het lo ham chol a na het kilo amona bol di pha no le dan umji chule dan hi ipiham amini jong hepo ben dan kiti chu dan khat kiti chong ki pasi na hi ale dan khat chu ang ki pasi na hi ale chu bila hong ki pu do bila pas hong hi phale governor president asian kila chiwa chun khat ki na chi dan hi hong ki chi pia mi complain ma objection am lo le a chi pi the hi phale rules
kita hung ki sim ki na hi ta aban bana dan hi process nga hin ahin BJP te hi iga ba na hi ale a style of governance iba na le kuro idaram khat population India population ne khat o Manipur is 27-30 lakhs population hi mende ki chipnan ne ve kati no min ijinam tal amona bol pa le me se hi thei abolo pha no le hi thei amo objection a hi pha le me se hi thei ki lo ti ho hi jing ni kho jeng jong le Narendra Modi Manipula public review bol ki dewi in 29 December 2021 achun older ikhanin older restriction mo chu biam tale music concert hi thei loading thabal chongba hi thei loading celebratory feast hi thei loading last ge bi tam da ke khom hi thei loading chula night curfew pungko apana punglisan hiding curfew sunga exempted chu biam tale essential service hole medical hobo exempted hi chi a chu na ka sinum chu ipiham tale kita bang dan 29 December in older opponent jingle and we will lang hilau chi chu ima chaum kita lo din chi chun it is a time for the people of Manipur, especially to the Kuki community, to wake up and suppress or turn away BJP rules governance from the state. BJP talk so ki bolna BJP ho ni piam ti ala e ho Kuki nam tua ka pau ho akinai ho si accepted granted nei la no piam tabbi thusanga ki zain jinam ti ala trojan pula gu aumin constituency kyo bona ka kai diu het tule chandi la ni aumin ni la jong hulanga ani amo ka ding saving sadar hirs a kapu pinisli ga thum aumin thuma kyo ka kai diu het in mampil se ngamin ji ipra ngampila se ham ta number 1 iching no mi howin nam pilam ka ke ti howin no gel thano ngayin jinam ti alle ji granted ela no hi aji mai tai number 1 CSO lam ka mi gel thano ngayin chule phunglam ka ho so ho lung gel ngayin ji chun hitabang nga vai hom ho hi idei kit wa hi ala wang chun vote win ho poi democracy hi idei ki vote din a hin hitabang governance by khamkhat lesson ipi phano hitai ti tu ne ka se no number 1 number 2 ka se nom chu hila hitabang dan he asimu win jing ni khole violate the border itan chi chu hi ala chun why should not amo bring up panis ki bol lo tham bol de hi eba ahung ki bol lo ding hi chi ji chun BJP government hi isi khela le aboya boy ti he na bol chi kena jaw tan chi chun even my ke ima cha hello pa jeng jong ka phone tek bol na tam ta chule number min wang sei pong ka ting tribal leaders BJP ka jawe ti mi phep khanin jong ka phone tep a bolin chule even arrest bowling ai go win but they did not found the clue chi a to a ball zo lo hit a tribal amin sei leng lu cha ka nup lo di hin ka sei nom pon hit chen ge ai vai hom hi democracy telo military rule police state na ki vai bo hin chun ti ta bang ti na vai hom khat pa hi next election phat le ipiham I ball de hi igel khano ngai number 1 number 2 to ayong order 29 December apo na hin to aban teng jong le jingle chi order useless hu hi ki di hin chi chu ta bang rule state style of government hi repeated igel phano hitai itilo tham ti tu ka se no me first round adingin ke pam the zingin na a hi le twin agol hang JANGHAOLUN HAOKIP youth activist commenting cutting night curfew is from 9 p.m. to 4 a.m. hinna I ho Manipur as ga sele night curfew hi hello mi hi zong it's not necessary ti taw te na ga ke sele zanai koi mai pot be se jing lo he sun hi hi atam pi pen hi suna hi mi atam zo ki khom bazar chi hello le kai hang kai hello le mi atam roi sunai thili bolo hi night life hi nei be se lo
I lezan say is a restriction ki bola suna ki bola. It will is it this really will it be effective? His night curfew he patomo mong hinam. Sila hinalungyal hinsay. Kekipa in. Ama sign na bonan ka ngay lut na kahin po na sa jong le kumtha jong ahin kumtha chibay jong kahin bolun night curfew kiti hikin jong kanaza pana kanadat mo jing khadahin aze che ho bang city ho bang night life nei jong ki hil hin pung sagi thin la pung gate athin la na kizut ngan ki hitai na ahin la night curfew se due to news ka sign aze night curfew ta banga til tang tam pita ahilo tam pita ki bol ho ahilo le madness it is jing diu ham na tam ta ki bol zongomin apat na pension topic is restriction order practicable na chapa hi adi ta chu hi practice it hi na practicing azong lom ta hi as we are facing a pandemic practicing lom ta hi zong hi ahin la hitchalaya chu ahin sei mas ateni jong ahin sei time when the lawmakers become the lawbreakers, enforcement agencies also see zong hi amu man cha hi partner chu thilima cha thei ta lo hin na chata le ehon ka sei nom ka de men ehon igel diwa ka dei chu ehon context in sei uti ehon igel diwa ka dei chun in kum chun 2021 chun 2021 chun anglo kuki war centenary na mangun na chia chun CM pa hi song thin song dingin in a cone akizadanin ahin lahi cha CM pa na bol chi pi ham tile ma hin video conferencing hin bol hin ahin la 2021 in video conferencing bol chi pi ham tile ma hin covid restrictions SOPs covid appropriate behavior tam pita ho hi apaw me pia cha chu video conferencing sung cha thin su na nei hin ahin la 2021 by election hungum chun iti tamiti le mot bung jing azong hin mi sangwal ki khop na hin campaign hung bolin na it was a mohon restriction ki saya ahi wang amho maman asul ha pau hi amho dinga four lane pain ball hill lane pain mi pi dinga zong wang sit na pain hi tin ka gedin azo in night curfew saying azo se hello in ningkum pandemic ko laita West Bengal election ho chi la jing lai ta jong chun mi pi dinga restriction tam pi ta ki phung do ahin la imu chu pi hamiti le amit sa se ahin 50 rallies se abol do ahin chata le modi in jong rally som le kulang physical rallies na physical rallies som le kulang na pan agala ahin chata le BJP ten abol kan chu pi hamiti le khichigama chu at least 1 lakh 10 lakh attendees rally bol na wa chu Kolkata really bol na wachu PM really hin chachu at least 10 lakh attendees angai chai tia hi 10 lakh to workers or through target and bol hin iti le chlai ta chu mi pi dinga restriction ki ponga chu iti le mon hitchen gya ai khat ham na hitchen gya chu am ho thu pi ma chu ana samwa ko yo ham hitchi chun ni ko mai mu diu chu West Bengal chu mundan dan sanga covid cases sang hin COVID cases sung sanga se hello rising percentage to Bengal and sang pin kha hin hitabong hi hin night curfew thu saving kahin sei jam kai thu hin night curfew impose ki bol jong hi ke ma mu dan in wang political tool mai hin night curfew se ka win mi pi ho zo si dinga suni han lang jan hi jong le restriction ki sim ho zo si hi political tool BJP hon man cha nei diu mai mi pi ho athunun na ding mai ahi tin ka gelin na it's zi chun hichipa hi mi pi ho ni pi bol thei ham tilang pa zo hin ki sei le ka dei sei na tu ka ni do ka chun hi night curfew ki bol hi an act of folly til khat ki bol wang cha phat chun na khat nan te zu kham khat to chu zana wa le nom ho chu iti ham accident a kunin ki veng do thei nan te ahin la hichipa chu ki doi hi pui na ipizi pen ta ki bol ham ti pa he thilki bol atam zo BJP ko na thilki bol atam zo hi folly na ngol hoi tu ai lo le mi pi thep na thu mi pi ngol hi lo le mi pi ki ngol bol na thu hi tin ka gele ti chu ka sei nom he adi ta hin na night curfew su thil khat chom lo sanga chu su phazamin a hin la daytime hi public gatherings or hi
thil bol ti tau te thil I bol ho hi tam zo hi ja chu I ga seo hi tin ale tu in pu hang khan pau thai thu command si kin in kating in zo gol hang jang ho lun ho kim in zo hin sai ta to hi hi chi enjoy sayo mi pi hoin public into hi how to deal with this situation cho hi ta na with the present government iti deal ibolo ngai tam ki kha cho hin is it the lungel dan in as one of the ZDU president khan hi na ipi line say no ma mi pi hoin government in rule and regulation restriction order hi lo la dang dang dam ta following but they are not following I think pet in ki sele follow a bol po ti chu he ta na hi le amon follow ta lo zi wa public hoin amo chu elect ibol wa itu no hi in a follow lo wa la mi pi hoin how should we react to them try iti pan ila o ngai am la lugel tam sai se government in tha hen pi tiang le goi lo le mi pin thilabol government in thilabol e hon I support tiang le mi pi le government chu ong chi khom tianga thil ki bol jo si hi mi pi a ko na yong suggestion government ala ji tiang le ai lo le government in a thil bol ho yong hi mi pi na en zui tiang le ti khat chu om in thil jo si hi a hin la tua hi government in hi chi pandemic to ki zom thil step ala ho hi theng ta sei ding in mi pi wang alung hai ta poi ye chun ipi hin bol zong le mi pi hi piti se de ha te ka nan government ai je wa chu police hi amon a chalai ji wa police man chau hin theng tan sei kilen police man chau hi just on some national highway or some state highway hin so sichuwa bo chu lampia chi kenga chi hian lang cycle la cha cha aga vet thu hin lei kai lei rak ti amin thinglang e til khosung veng sung ti kharamin ya chu government hin heti tabang midamu lo gal lem ta thina the ei that thei wa le le om pai zui yinge ti ai le government chun mi pi akita san sa ngai hi ama sata amasata BJP kahi tiwam NPP kahi tiwam NPF kahi tiwam government a ministerial post bart neya government po ho chun amo partia ko na hi thilpha mi pi dan kisim chu mi pia hi tai unrespect wa anjuyo ngain chutkit bana amo chun hita chu panan la tingule CSO anama avenga area chubana anama kinai so ke hi cho chun adi nge ta hi cooperate an boarding hin cooperate chu an bol tingule veng sung lang su mu pha lo aninga ko a kom sung lai la yong chu khama hi nan na hi gam tina o mai hi tai min pan anala ding a hin ain la to go mu wa chu government in ha san nau pi ham ti hi phata cha ve ngain sanitizer le ipiha ichi mask them khat ga hob hobang na ki tung te DC ko ma sanitizer tribe chu chan pura ga sanitizer bungsom ni hobu chu government in na ka tung ta we ti hi mo hi ka ti ngai lut na be government a hi ti lehen ti sei wal pun ti ka ti no me tilpha bolu government ai ta ji wa gol India government a ko nong ki sung ha lo thailowa ala mo aje lut mo aje mang mo aval si alo thailowa an po ro dan win ka gelin hoi ta ki venai le covid chung chang in sum tam ta alut in state government hin sum tam ta alut sa in ain la alut sa now hi hoi chalai ta chu yat mong lut ham ti chu iga venai le chu chan pur context mi pia dinga chang chula government of India in free a bolai tan tu chan ge ai free a hin ai le sanitizer hop na ding le mask hop ding ti ho be ho hi amo step dan kalan chule dan ki SOP enforcement chu government side ko na police ho bo chu angan si ta we ne le se hi kinga na kham hello lungmon na thi hello government a hi ti lo iti ngam lo diu ham ei mi ten che ga chamja har ga tong kha kit tari le han tua hi election hong ding ai tan amon in zo pu seilin in an sei chu lung thim tong khata he je na ti to kham ti le chi e ho su noya om ei mi te organization
ti tau te UPF le ke nom na CC hi mo hin ka kai di we ti dap be mo he a chi kha sit ta EP chu hami ga tya ki hin ka ga hol thima hin ka lai le a mo hin lung sit ta hi nau khat chu nam piai ne organization no hi a mo am kit lo le ấy mà ấy civil rong kinoi si tu na za le za da kino tu na ina chim de sa wa hin yo isu pi lu khu san khu to yang ki ina ki bol oi tan to hi le lu khu kang deal vet ho deal khu ho ki tram deal i kha roi an nai hin thing lang all dal za da rong ki sudan ko bru hong boi dan i chalanga i chivu tu tho bangai lo le park chom sanctuary chom ong ki bolo ti li ga ve na le a men thilong su di khat ki nom den min ivet lidu ivet kayu ti khat hi amo population tam pen te ho zo hin ipia gel hi tam thinglang mi hi angai na hi thinglang mi ki lut su in tin adeu le sum ki pen tin ki solmang ko mi da to ki pe ko mi da ti diu hi la kilom lewin ngam tan ai chi hi iga ve nai le BJP in alit he ki vai hom na lin pen hi house chu hin thil le lo zo si chu cha chu mi pi aneu le lian a ki bang ta a voice ki nei kham na chu mi pi representative ho khu hin ai chi mi pi representative ho hi ai chi dil khu alin alal ki ti ho mai phavegun ke ya am pau hin iting noi mi ti ta amel sin nam lam kai ho jong hi asu bo yoi tai nam lam kai organization ho hi le civil society ka jong hi sagu se lo we poi so pite ha ei ki gam la chawa amo hi atei de ya bol go win akale agalgi nom thimu akale azol ki nu akale akinep sa ki nu akidem now thu ho chwele piam chale gamle le se ta ki bowling hi kan pi di we talks in di we ta lungi mo hi win kuti khati ati jiwin ase se tiang le so no ya am organization on chun a ki pa me ti lo thei lo am ki e bang so le chung ki no talk ni organization lam hon ahead dinga ai de chel civil society khat cha lunglai gila ko na heart a ko na khat a backup lo ai le government of India successive government maybe BJP today maybe again another party tomorrow they will just take over the same way as we were treated by the previous governments ti ram hi agenda to ki tu base yang le advantage ka la no so election hong nai ta pat chu ti ota mai over hin PPOC then in danger position na iyo mo yung hi amu so kay poi amu ho choi le organize lam ka amu win civil society lam ka ho na movin tu nai ki bol dan ni civil society ho hin organization ho inam pio an beg ding hi mi na ki chat pe nai tai ai le ipiong ti tam de ong ki bet tu thelo na chwe le mi chi election na hi nam pi level lang hoin lungel khat an levin civil society langin adei lo pen ong mi ji ai le a government ma chu tong ki tho kho mu wa civil society ho lungil lungnat na chu election nya an su kep wa nam phwa amo lungde pe akai ang akai da na ngom pa chu organize no lungde pe nei pun government BJP ham congress ham arul om pen ho lungge hi ali tai le civil society ho hi ala se tan ong la se tan ya kai ngom jong le ong ki chol num tan ong ki bek tieng le ti mai tau te ong lung tha chol tieng le e chalanga nam organization no chu government of India talk sai loi state government anim with kid with that is a backup am lo there is a wide gap already almon gelu le na hi pata politics ki bol hi a ki them nai ti mai thei we he thasi am ta hi khatte ho ya chu cheki kal hi ipi koi chung vai ho ma koi chun panan la a he ti ho tabang idin mono deng del kiti tan tin idin mon deng del thima yom pau hi hoi la ya ko na chung ki pana hoi la ya ko na chu mi pi ho hin wellness in neiva
lungel thakana hi yom na chiu thinglang igam le shit chiu ho hi iti hu ding vai hi igel dewi tam hu ding iti bin akipanang ngom lo cheng le all dal ban su teng le all dal khat kat kiti hi aboya hi nam level eo man na theding ama ho tun na theding all dal long su teng le eo hin thu di hol na chu kot chu ikine piu hin kot kiti ai amo mama nom ji atam te mama kot te hin twist ki ball thei le ve pu sei le in hand tin ball ni di tiang la judge me judge jo yong mi he ma hin jama yong feeling ne hin amo yong phung le be ne hin e ho hi alhom te hi ki tiram te ho hin ki jo thei ngai lo supreme court jo ge jong lew hen amo mi supreme court la chu a che thei le sei thei mai vet thei anam ve ki da hi ya chu lungel ini pharo ai tan ye chun tu ai sei pau hi ipi pen chong itere ham ka sei thi pon hoi lai chong ki panai chi iring tap ama wang night curfew hi apoi mo nai hilla apoi mo pen chu su na jinga pu modi honga miong kitina khun fit thum ki la a chu chela dona bam marks ki bol su ke nam yong veo hitin na yong bol yong hin bol khat na hin bol na win de tin yong kine mo iti ai la cha to an bol lo le wang chun ka sei ding am ta poi ke ni political party khada state president kai chun ke chun ka sei ding hin la chun hit bang ho pi hi 2022 jing la thai a hi chatan aphat ong lung chatan bol tau te ong ho ma khel ha tau son ha tau te ka ti nom de da nei chong da mi lai khan gel thei de pun tin na ajo les aya athu pi pe na wang chu BJP absolute akaya som thum wala kaile i bui diu hi ti wang hi healthy ya chu lo thei lo wa BJP som ni dong be khode ki khai sa wa JDU in MLA tem khat kan nei wa ke ma kong lam kai thi khai le tieng le house chu awi khut di dan khat gel tau ti ka ti no ki pau min na a hi le twin Manipur SEIKHOLEN LUPHO ko man si kining kating government in henge restriction hi atam zo mo hain asuke eti tawin okay chi choi le amo cho achomin ga koi taw hitin SOP hi lo le thildang dang hun ki sei ho hi public ho zo hin aware hi povin I think penin ki sei le tu zong hi event na hi ai le thinglang la dis na phailanga restriction in thinglang la hin isop ite atam zo hun kal tawin picnic ball loi to IPP ball loi to idim se rin le e ho jing zong kum hei ball win hitin hin khoi mang na lai win ai le chilanga hi anna hung tam tai hung kitai ti ting le kui boy de ham ai ho ma i boy de hina BJP te chu dammo wa amo ho chu hi lo le ruling party ho chu dammo wa amo chu boy ding lo e boy ting amo chu ni hung na hu de hi lo because this COVID-19 Omicron he very much communicable he's in public ho zong hi ha aware po win na amo hon abo le ip ti kha zong hi gel chi chung sang hi public ho ko ma ip sai nom na nei na lungel hin sai Omicron hung hi COVID hi ama veitan chi hi ke ka veilo de ti no chu lo hi chi communicable a hin chule ama sa nga yong gang zo kit ti ne hin chi chun COVID hi second wave chun patilung sin in Canada min ke yong na sa ten kai khat do in siza hospital kana gei chiba mi pi ho koma awareness ti dam ga sei mum chu hi ale kiven kelwala aphau ko kiven kelwala chi kiven cho phapoi ti na in la thelo hin aphapi na hin kiven chi utin chule yo society I khan to lo na ano hi piham ti ale church tunga ka chi pha jong la marks ki hamin chule ka ki hamin ai wanga chu marks hab hi mi pila ka ba teng le only few person marks hab hi chu I concept mo hi ipitiam ti ale marks hab ho hi ki elite sa ai lo wala ki ball thei sa ai lo la ipiham ki kha sa dan no ki langin chipa hi mi pi ho ko ga se nom chu ya le thil hi inat zowa het sanga inat masanga het ti hi ki chi tin kalwala imacha apapin adangum lo hin chi marks hab so ke tin hoite in COVID behavior hi ju te ti ju ka se no min number 1 number 2 I society hi apoi dan mi alak lak crore thita
e hosted jinga jong izan ham khat dam mota ai wanga chu COVID-19 hi dam mona hi pon chi hi doctor on na ai khat wa ai khat mo pha nu le azan mo pha nu le COVID-19 ang ho jiu he tia concept ne yang yum na la yovi cho ko ma ka se ngum chu hi ale chi hi keima midangin sela na taasan lo di win kay ana kapain ka se hi jujut ana taasan te win lang thil hi nat kiti ju au ma hin om lo wala government ng hitan nga abui pi lo di hin chi chun nat kiti ju au ma hin chi ju taasan la ng nei po tin taasan na neo tin inei wa ki cha na panic nga di ng hipon chi hi kiging nga uma covid appropriate behavior ko ita juya chule net poi covid poi tia ta san lo na chule covid vaccine ki ka amale 666 adu da tia concept day o dong hi ilel ha pha no hi tai ti ju ka ga sei no min aban sei beleng doctor hi lo in ka si khelum khan tin mi pi ko ma ka ga sei no chu hi chan chu hin te ki pamin ale gol hang jang holun ho ki comment si kining kating youth activist kan hina inja pu SEIKHOLEN koma jong ka hindong ta in COVID-19 appropriate behavior hi I think pening ki sele izui poverty jing ding a hin na I hot to impact TV Kuki channel ki zuja online ki ho hi in inja aman hin sai na banga chun mask so ki bol nom povin hand sanitizer so imang povin thing hang la ipi covid adu that yo isavin kisi chung sang hin advertisements of hata involved we are still careless care illa povin khosa povin na ajisu ja kain se communicable kitile he so ke yo hin aga kila thain na hi hi chun ho society hen ti tautina hi chi tabang lungial in ei pau hi correction iti bol ni hami pio ko mai iti very ha sa ngai ham because COVID-19 bana hi chi omicron hi ama chi ha hi chi very much deadly ama sanga gangzo ha zo khat hi to hi manipura case om ngai pui iti win no time win kum hei evolving ilam win ikipun win ine khom win ichi khom na lai win hi chi ho hi iti aware ibolong ngai ham government chu adang achomin ga akoi ki tau ti chai as a youth activist ipina sai no ma cái point chỉ cần đòn bút nó sang in ajo apu hang khan pau na do chuna thum khat ka no min puang khan pau jong hin sei tai government hi ngai lut nei lo hil government hi team a hi le tu a ho society din munaga gel thei khat chu hitabonga ngai lut nei lo government hi mi pi ding jong kho sa lo a hi lo le mi pi thanai na jong za pi lo a hi lo le mi pi chan dinga lom cheng jong chan sa thei lo government hi e ti le tu ni chana hi e ho nam sung jing a de din e ho nam sung a jong hin e ho nam sung ding ta jong hi BJP government hi adi ta chu phalo hi lung thing se la sei ding in je chu e ti le hitabang din muna jong hi nam sung jing a jong atosot thei a hi lo le nung thop ding a hi lo le son ding a sei phading lampium lo bia a sei phading ki chu na lai ham ti hi pi hon jong i gel diu ka dei sa ta khat hin ki sei sao be han nang hi le tu ni gam ho tam pita jong ai ki chu taw bin in mun uwa pana ai ki no do di ingan lai ham ti chan ge a hi mi pi ho hi ki do thein lai hin in mun ho I chan diu ingau ham I hin kho I chan ding ingau ham ti ho ge ai gel thein lai hin aji chu sei bungun thing hang mi khat ai lo le dia ai ho chu I thiu jong le su sa anung ba num thei be se lo ki noi si na len pin ti thei din mun ta bang hin hi chu ho la BJP ta sot jing na lai hi ita bang lung gel lung pu de ne ham hena sa sai ki het mo sa ham ai lo le mun na sa sai ki mu mo sa ham ai lo le ke ka phat sum po le kho poi ti lung gel ne ham ti pa he mi ho zo sin I gel diu ka dei sein apa ne ne hin do chun hung lu ding ka ting he chi zong hi adi ta chun mi pi hi people in power ki ve hin na khusunga zong chu thagaw la mung hi ting le pastor pa ki ve hin ta sa la mung hi le house ki ve hin ta sa ki vai pu na hung hi pha na chu mi pi hin government ki ve hin na je chun tunin ai ho hi adi dia thing hang mi te pu sei len sei bungin covid appropriate behavior ti ho jong hi aki ha zui be se pu in kanomin azu izui jong izui be se pu hi choi pia hung ko nam
na ipizia mi pi hin ignorance ham ti pa hi abul chu hin khot khit le government ma hi ngo thading in omin azi chom ho position nei hiwin power nei hiwin hizia chu amho umchan amho nung chu ki zui hi boin na eho hin ikichapo we tiwin ahin la covid manipura ahung hung tai akiti tia chu ikichat dan dan chu mi zo sin get ikisi mo hin na infala hung hin ahi wanga thinglang kuchung lang pe azong get ikisi ma khupa mi zong kuima kilut sa lo hin hitabanga chu kichat na ne hin ahin la hung chi chin anai pina sei dingin jp na da bjp ya pa ahung chun itiam tile restriction hitan ahin la ma ahungin ma song ki tumpun ma song ki tum loin ahung kuma pana akile chan ge chu ma se ki tum lo hin hitya chu mi pi to interek ka bola hitya chu mi pi to ke ho form hin na hitabang la chu mi pi ho chu ga oi mo be se ding chu lampi ka be pu na azi chu ka sai bong chun am ho event no hin am ho hitabang hi pha na che ho so ki cha nau dai di wa mi restriction ki chat wa hi amo asanga ki khom wa hitabang hi je achu mi pi ho hi hung lungta kha hi tin ka gelin ahin na hin sei chu thupin hi cha mi pi ho ko ma ka sei num chi ham tile hi chi government min mo na hi ta jong le e ho ta sa dam theina ato kha ding hi zin e ho jong ai thei chana ekiven diu chu pusailin in sei bangin government home chanji mi tampi hin covid jong zo sei hi boetin mi tampi na ki gel ta na hin la hing kom jong adam mo hungum hetain je chun e hon jong idam thaina pin diwin e ho ma tong khading hi zin hi cho se hi awareness tha bia ine yu ngai appropriate behaviors ki sei ho zo si jong hi atha bia izu ngai government in azu lo pa chu ama thu hetain a hin la e ho ta sadam thaina tong khading hi zin e ho jong ai thei chana aching a theme ho he hon asei ho izui wa amho sei bunga I chon diu behavior sei ho zo si izui diu ti pa he ho zo si dinga pending in ka gele ti pa chu hin sei chule injan hin sei bangin pamla ko na minister lele na hung jong le ai lo le chong chu ga koi da tu to a zo hi mitten in moving na public meeting a umin public campaign a umin ki khop nau hi ichi le lam pyao hi tap ta ki mu hin na i cho zong hi why ipiding a minister ho jing zong hi aware hi lo ham question len ta khadam ta in ai le ag achi mi pi ho zong hi lungdot ung ta khat hi na hi cho hi ipiji mo hi de ham hi public ho to blame hi de ham ai lo le hi chi meeting gong ho to blame hi de ham hi tabang meeting hom teng le hi chan ya hi tabang situation na hom ta iti pan la ngam ti ge lo wa im pau hi who should be blamed for this government want to blame now ina hi zong le chan ge a hi nu nga zong zan hi khat ni ji nga jong phai chi jong le hui lai chi jong le aning ka koya community hola public meeting public campaign na ki bola mi asang aza ki tol hi tiong hi ka hi jinga tu ni yong hi ki mu thai halang le za nam khat mu ni za na na lai ding hi na hi chi we blame this we ingo de ham chai na lung ya lo hin sai chai ni ga sai kho mo te ko ma cha hin sai da in ka pu hang khan pau in hin sai jing wal if yang sei ding ka hede poye khatte ho ateng ta sei ding in golang lenin sei le pu sei lenin aichi all india level a poimo pen zoiding hi tak asei war hair organization jong asei thu chu a message pi wai tan la ke mamudanin ichong chu hi pu hang khan pau tai chu hi travel about le kilo hi in network zo ki su poi zo le hung pai jing ka ting pu sai len lu phang ko ma na sing ka te pu na lung ya hin sai nghe Pui khát cái này ăn qua mà chỉ kiểu may đi hay cái gì hay ông rồi pui xây liền bảo mình qua question general question do hi ablem di hi neulaya ipa ini po ipa tin achapa le apa ke hona
pain beri na chem loading kwa na ne loading chan hoi na holding pam ta kulpina thil na bu loading huti khatia tia lung chom loading atia ovina seya inom kilea achanu ha ma cha pa hamin ya pa pringa nangin na ball zo si chu ball loading ana se ham til mi dinga ka se ti ta bang government na hin tua I government he chi chun a se ji jang om pon chi chun a best solution is 2022 ong lung tan election ni ball day ta win chi chun gam noi lam kai ho hin cs lam kai ho hin ho hi win mi pi ho hi win grant te na ikla na pau hi mi kila sa po tin na right da ju kui ham na dei lo wa candidate khat cha na dei lo wa le no ta nam ji a ho poi chi na vote na democratic right exercise na ball hin chi chun hitabang government kulpi na meetinga asei pa chu lam kai ka hina kin ka bolo le kizapi na nei thelo government political party in government bono hi chun chi best example to election pitaute coming election at ti chu ka se no me ki pau min na hi le gol hang jang holun HAOKIP comment as a youth activist kat hina enjoy hin sai bangwin jingle puna Narendra Modi zong infal la hung dinga he in so le jinglen sai ngani ham khatna ai ho sarkar in taute isan ya panala de ham thi hi wang akihen nai poi nai wa tu san gya meeting liao cha public campaign hoi khat cha SOP ki zui loi ma cha ki zui lo hi jinga hi jinga wa pi hung hun diam ke point aphat ne ong se hin bol ta win tin la chai ne ke ruling party ho tu ta sarkar tu ho hi han lang public ho han lang koi hi zong le achai ne ke ya ep sainom na ne umam is restriction order practical tu san ga wang I think it is not practical teasing taute so last ep sainom na ne umam na hin sai the restriction order he practically poi tu din munin zi chu order su ho hi order su hon azui masat ding zui ta lo zia chu his like ha sam na pa na but when we talk of problems au si say ting le a root cause zi hin na tu society din muna problem au si root hi government hin azi chu everything comes from the government ati zia chu a root to government hi zia chu his like ka chu itabang step ila diu ham ti pa chom khat ka say no min sort lo di hin French revolution hi nhiều lai này cái gì in a mood you khát chụp ham thì đấy hít chung cái part này mi pi lung hai lâu na hung cái part hiện na mi pi lung lai lâu government tax tam ta ta appeal clear gì hỏi anh lang kui hỏi rồi tax tam ta ta cái pi hi vanga alang khan amon ne de nei lâu sum le pai nei ta lâu ne ding cha ding nei ta lâu in chen sim ha sa he ta hit the bang din muna cha French revolution hung cái part na hit the bang a hung ma cha la hit chu root of all revolutions dana hung ping do thei hiện na 18th century lai he tain hit the bong din mun chu hi tai na Manipur din mun hi India han lang Manipur hi jong le hit to hi na ki hi na kan mu ta point hesitation what is the root of the problem government hi na root of the problem chu problem hi le masanga kana sei khat chi ham tele if the government cannot bring change na the people must change the leader or the government azi chu ai hon eligible chu la na ai ho sot do chu la ai ho sot do ai ho dinga aphat sum lo a mi pi dinga aphat sum ta lo la chun ai ho ma mani ki sim thei kin we ti pa he mi ho zo sin I het diu ikichin pha diu face psychosis kitsat na ai lo le restriction zak chum ho ilunga inei ho cultural and lang psychological and lang mental emotionally jong le hi chu zo si hi ida ha go diu hit I dei lo na pa ho hi reality a dreams in ho tu hin society hung ki khel tale o ai lo le tu hin government hi hiti zo hin bol le o ai lo le government hi BJP ho hi sign congress diam NPP diam ho zo hi tale o ai ti ho zo si hi now is the time to turn these dreams into reality na azi chu ai ho dinga partly in pain moonly in pain sunbowly in pain 2022 election hi March tunga hungum ding tan February last week ai lo le March hungum ding tan hi cha hi mi pi hon ithanei now tha be a iman sa diu a hi ka tinomin na mi pi hon ithanei now tha be iman sa diu I dei lo ho zo siu I khel thei now phat hi chan vo hi phatia ki lo diu hi ti pa he ka sei thu inom pe ne
cái bao mình sẽ lệ pu xây lên lupho của mà achai na tabangin chom chan hin don bên là chú hi restriction zin park ho chú lệ public garden ho thì tàu te mun tam ta hi ai ho phai chamai ki kha ga ma hi ten aki kha zin isopi ho hi atam zo thing hang le hin hung kal to taw in picnic ball loi ipi ball loi awa loi ti hi thing hang lai tam taw tam ma ho bon ki kha taw la thing hang nga hung hong hi neu khat invest sui wa phai lo ham ai ho pura free time imacha restriction hi iha bol dong som nai wa ha nei nai point cho jong hi e ho cookie society as a cookie channel as a cookie community cookie society hang sunga youth club hi han lang ipi hi jong le organization neu neu hoi jong cho hi event phatna phau hi talom e ho jong neu khat restriction neu neu ki koi patwa phai talom hi sung sanga hi achai ne kein vai la na chom chan hi nei thai da amasan ka sai nom chu hi ale covid 19 hi abana hi third wave hi twa hong ki pan ki hi tan phai chuma restriction pa hi tan chi chun inet zowa iboi zowa gamtin bol sanga chu tua hi mi hon mon ki kha le thing tha la ta chu mi hunga hi ta chu thil ho thea le chun net i hung pi dar ba hung leng do the hi ji chun pura restriction pura khat shutdown wang chu neilal ha sa te hi win nisia nela cha ki hol ke hi win chilom lom wang chu ha san tin jong le tham khat covid behavior pai tham khat isui wa chule ikivenu phaham ti chu ka sei no min chule ani na hi chi hi government in abola hi ala chun mi phai chon min bana zuya la thinglam mi jong zu yutin chi chun mi ahunga yong le picnic ahunga le restriction ahung thei poi ai thei poi ka ma puti khati hin chi ti pa chu inei panu phar he tan ige sang ma sang wa ka sei no me อดีตจะให้น่าจอปันไหนอีเจนเอามุนหัวให้เนี้ยเนี้ยมีหุ่งแหละจนหุ่งโควิดทีเนี่ยให้ร้อยตะบังบังฮิซินทีขัดจุอีใส่ปันเอาไว้ใต้จุดอีกาเซนจุดละใจนักเก่งสมสันหินดอมละกอลังจ้าฮอลุนฮาวกิบทิ้งห่างตัวให้นิวเยียร์หุ่งกิจตั้มตัวสปอร์ตซอง evolving sports ข้อสุ่งสปอร์ตซองอินในยูจูบลีซองตั้มตาซองโปรแกรมตั้มตาหุ่มดีซองตาสมินนะฮิซิหินบอลฮอดีกว่ามาซองอีพีไวล์หันในนมอีทีอิมันว่าพะฮัมขาจุเลยไทยโลดิ้งอีทีปันอีละว่าจงจุ with celebration with SOP อีทีปันละไงฮัมจำจานินใส่ไป Cookie Society upcoming program concert event marriage or sports or anything บางหัวดิ่งจำจานินใส่ไปว่าใช่นะเกน่าใส่จุดนี้นะที่ตั้มพิธาอินบอลเดียวเห็นโกลนบกุมท่าโกลนบตีหัวตั้มพิธาอินบอลเดียวเห็นชอเจ้าศิลาอีเฮ็ดเดียวว่าทุกปีเปลี่ยนวางจูมีหิมขัดหินเอาไอ้ดินมุนุอีเฮ็ดเสร็จเดียวก็ได้ใส่ government ดินมุนิตะบังฮัม health department ดินมุนิตะบังฮัมไอ้หัวดิ่งhealth facilitiesโอไอ้ตะบังไอ้มูเทียวฮัมน่าชัวร์เจ้าสิฮีเกลพุมาอินโตหันหาวเห็นหลังโกลนบมันหาวจงเลยที่ชัวร์เจ้าสิเกลพุมาสิ่งที่ตายมันเดียวเฮตีไตเราฮีใส่ดิ่งเอาเบสเซปุยกิติเลยใส่วาลเฮปนติดนะที่จันทร์ช่วยตั้งเตที่ปามเหตุจริงเดท29นี่ฮะคนนั้น night curfew ปุ่งกัวปนะปุ่งลิสันจงกิปันหิจอินสกิลที่เราวินหิจโอมิครอนหินจงหินใส่ตาวินCOVID 19นุ้ยจะน่าฮัตตาขันหินจีอามาสังอาจงงากังโซมีจงงาหินคูเบนที่นั่นนักขันหินจีนมีปีหัวหินจี government นินrestriction อิจัดเสียมเห็นหลังหินจงแล้วมหัวหินApple เกอินปังเต้าจงเลยไอหัวหินวางไอหัวดิ่งเลยอินสุงดิ่ง society ดิ่งอินนักกีเกลลว่าเฮ้ยแต่อินนัจุยดิวเฮมีพัดมัวมันไอหัวพัดมัวดิ่งมีจุยโลมันไอหัวอิจุยโลเดที่ไปในบอลโลเดที่จู่ impact TV cookie channel มังจ้าตุนยา guest โอตัวอินไซโอเฮอินตินเฮ้ยแต่เช็คสินตายดิวฮิจิโอมิครอนฮิโตในฮิตปุ่นมาสังหาโจเฮติยงสุอินไซโอเฮอินตินจุเลอฮิไทยชนะface mask สิมันจิงไกดิวhand sanitizer ichi na chan ga ikipo diu so le social distancing zong hi izui jing ke diu he tiang so avela ka hin sai hi intin ipam he jing tunia ding agenda Manipur cookie edition hi chan hin ka hin sai in so le tuni panel online na hung ho thum zong na chung si wa kipa thu ka hin phongin a hi hi tuni program event na wa phat chom pi na ho impact TV cookie channel official website a comment le feedback ni hin pi thayo hi na comment no le feedback ngo kana vetwa kana nga jing diu hi sule achaina kezin na bon chawin avelin kum tha chibai kum tha hung hun to kil honin pan hoita in law hitin impact TV cookie channel ding in zong hoita in guest hung ki ko ting zong le anave ho ai ho society alin alal
hang pha hi han lang officer hi zong laung ki sai ting le discussion ar he zong le talk show hi zong le ni no pi de he ti so vela ka hin sai hin tin chule omicron hi zo hi chi topic hi to kil han hin SOP zui hi ina so below de he ti zong hi achai na ke ya ina hi chi channel mangcha mi pi ho ko ma awareness la ka hin sai hin tin dunia ding hi chan hin kum khana ka hin nei tin na vezo sin a bon chawin mangpha